Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Henry. Manipod iti Ontario, Canada. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Babaan iti YouTube. Mamon monitor ko dagiti drama yo. Iso anaawis matuirik nak amang ipatulod iti pakasaritaak. Awagan nak itinagan a Henry. Naalak ti sibubukel a pamilyak dito'y Canada. May sa nurse ni Mrs. ko dito'y. Dua dagiti anak mi nga agad-adal dito'y. May saak nga engineer. Kat uray no nakurapay ti pamilyami. Napagturpusdak dagiti naganak ko. Adu a sakripisyo ken riga tinagdalanak. Sakbay a nakapanak ditoy. Pinagadal ko ni Mrs. ko iti nursing. Tapno nalakak amaala ditoy Canada. Agpada kamin anatalgad ti trabaho na ditoy. Katkas iti napagsaritaan mi, tultulungak ti pamilyak. Ditoy anang rugi ti problema mi. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Henry. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, anya nga ating, kumusta? Nasayaat kami matmanong. Agyaman kami gayam iti impaw it mo a kwarta. Nakagatang kami iti wheelchair ni tatang. Kan naipacheck up ko matan ti mata ni nanang. Nasayaat nga rod no kasta. Manong, kaya't nakakano a kasarita da tatang kan nanang. Henry, naladaw akon. Jenny, agdrive back namin ita. Sumra kamin kinimanang mo iti trabaho mi. Sakto latan ti umawag into na daoras ko, ha? Kasta ka di, manong? O sige, taibaga ka dakwada. Sige, bye. Bye, manong. Pinawitan man gaya man ida. Nabayagan akid-kid dawon da jay kanyak. Amo mata na na-stroke ni tatang. Pandaram kit ti kotse. Tane, maladaw akon. Makaparurod. Big-bigat a pir-pirjam ti aldaw ko. Dituyak man pa'y balayong agpalamiis, Uncle. Ay katun kaanakan. Nung nalamiis mo ti kunak dito'y Canada. Perme ti lamiis na. Gumurugura man kanya ko ni Aurora, Uncle. Kasta talaga dagiti babae. Lambingam laeng, mayatan. Sa balimot da ito'y ungat na kanya kita. Manon nga aldaw adi na kasarsarita. Di na paikit din kayat ngagkaida kami. Amangan mat no aginaw. Namuan na ngamin, ngay nikak iti kwarta datatang kananan. Ayun gayam. Kumusta dan ije Pilipinas? Mayat damat ijay, Uncle. Ngam, kanayon lati pa nagpa-check up dananang kan tatang. Iso paw itak ida iti allowance da. Malaksid pa iti pagpadoktor da. Nasaya at nukasta, Henry. Takaasi ti biyag da ijay. Day tangarod ti sana maawatan ni Aurora. Kaguranak, nutulungak dagiti naganak ko. Imbag-an ni Aurora. Tasigod nga adda mabalin ti pamilyana. Saanen ang masapul apawitan na ida. Adyak man na mo, Uncle. Napagsaritaan mi ididaytan. Ngam saan nakmat amaawatan ita? Agyapaw it kagamit ti package ije Pilipinas. Para lang ije balay mi dayta. Ay kat na yun ang matan na iti para kadatatang kananang. Tulong ka kadi. Para ije balay mi laang dayta kunak. Di mo na yun nayunan iti para ije balay yo. Unay ka matan bakat. Pawpawitan mo't idan iti kwarta. Saan ka di? Naimbagkan ka Tanasaliwanwan ti panagbiag ti pamilya mi jay. Tada trabaho dagiti kakabsat mo iti Pilipinas. Wan ta professional da amin. Dagiti naganak ko, saan damutan ang makatalon.
Gaputalakay kan bakit da? Ay na, aglisi ka man dita pag naak, tado pa iti ikargak dita package ko. Di mo lalao kan ti kukwada, iti balayo, kunak man. Di ka madanagan, Eddie. Ta-ipost ko ijay group chat je batch tayo. Akasapulam ti tulong. Sige man nga, Roderica. Kasapula ka talaga titulong ita. Sapay ko mata maoperaan kan. Uwan nga, Rod. Barang adda tumulong dagiti batch tayo. Dahito yapan nakadisgrasya. Tika karuan na pasama kiti biyag ko. Ay na, di ka mapukawan itinamnama. Mamati ak nga na saya at ti panagpuspuso na at tumulong kan ka. Hello, Jenny. Manong, nakasaritam ka rin datatang ka, nanang? Wan Jenny. Naragsakak. Tanakitak ida iti video chat mi. Napigsadan. Wan, Manong. Makita ka't limok magkamat. Ado nga minti makmakan dito eh. Kasta ka di? Ni Manang Aurora ngay. Apay adi mo kadwa. Tapno ag video chat tayo. Adda trabaho na. Nabayagan ajak nakitkita ni Manang Aurora. Jessigo da lang nga na. Isulat ta tilanga na ita. Nakamisuta ka na yun. Ha? Allah ka, Manong. Apay nga ibagbakam ti kasta. Ang mga numangag na kakatapaan na ka. Awan ti pagdanaga mading. Tada iti trabaho na. Uy, inopen ko itay-tay group chat tayo. Adamat nangyagkan ka. Henry ka no tinagan na. Am-am mo? Henry? Kinitak jay profile na. Ijay mat ka na dati ayan na. Uwan. Kabats tayo iti da ita. Jaklaklako itinatang ijaskwilaan. Yan ako tong. Aywan, tadagi tinaganak na, manalon da. Nakapangaya man iti Canada ni Henry. Bayam, tano agchat kami. Ibagakan ko na tinapasamak mo. Bareng matulungan na ka. Uwan ha. Amom. Jak idi maawis nga escape kami iti klase da nga Henry. Kabutang na pa iti arak. Ha? Kasta ka di. Angam kita man langan niya. Di tayo pagarupan ang makapangayam iti Canada. Hello? Hello, Aurora. Ni uncle mo aperting dito, uy. Mabit lang tayabak ni Henry. Oy, Henry, umay ka man dito, oy. Imawag ni uncle mo aberting. Mayan. Ni uncle mo. Hello, Uncle. Hello, Henry. Adda ka di wayam. Apay ka di. Naigalisak nga main ijeban nyo. Adda ak ita dito ospital. Umay ka kuma. Uwan, Uncle. Sa dino nga ospital, taumayak adagos. Na ospital ni Uncle ko aberting. Nabanugak. Diyak kayatan ti rumwara. Mapanak iti ospital nga yan na. Ingka lang, ha? Di na ka di kadwaan. Nabanugak nga, Rod. Di ka di makaawat. Sige, inak nga rodan. Oy, Henry. No dumawat ti kwarta day nga uncle mo, di kwartam ti itad mo. Amukmat kat. No kasta ti bagada, kasapulan da ti kwarta, iso nga inayabanda ka. May kadwang amin dayto apan nakadisgrasya baraok. Wen nga rod, Uncle. Isungagan anad kayon. Mabain akon ken ka, Henry. Ang amno mabalay. Nayunam pay laeng je kwarta ti kasinsin mo. Tapag tira pay. Wan, Uncle. Mabalin ta. Bayadan nan tumot laeng no makasweldo. Itad kun je kwarta kada kayo. Tapno marugyan yon ti panagtherapy yo. Agyaman nak, baraok. Ala, agan anad kayon, Uncle. Imawag itay ni Henry. Kaya't nakakano ang makasarita. Sige man nga rod, sarita kami. Nabayag kami ang nagchat idikal man. Nasingpot nga ni Henry. Oh, iso day to yan. Sumbata mon. Sige. Hello, Batch. Hello, Eddie. Kumusta kan?
Daytoy, adak dito ospital. Di kan tumat ngamin nagananad. Uwan nga rod. Naibagan ni Erika kasapulam ti maopera. Uwan batch. Tapno agsubli ni ti normal ti biyag ko. Di ka mantanagan. Tulungan ka, batch. Talaga, batch? Wen. Uray dinanog na kidi high school tayo. Tulungan ka latta. Malagip mo pa ilagayam dayta. Wen Idi nawis na ginom tayo. Ayam, di mo kaya taginom. Idi dinak maawis. Dinanog na kon. Batch Henry. Imbagkan ka, tadakan dita abroad. Ado matirigrigat ko idi. Ang amita, adakon dito Iso atulungan ka. Agyaman ak, batch. Adda pa panak. Italang agtumpong ti day off ta. Ag-date ta kumamat, bakit? Ay sus, ag-date ka asiksi ka. Sa dinuaya ti papanam ta umayak. Kadwak dagiti gagayam ko. Anya ka di aya ti pagkaskas taam, bakit? Agasam, inikam manan iti kwarta ni uncle mo. Utang na dayjay. Bayadan damot laeng. Diyak kaya ti kastangar aramidam, Henry. Tunggal adag ka sa pulan akabagyam, sikat ti asit ganda. Anya ka, bangko? Aurora. Ay, di nakman sagit-sagitan dita. Sige, tulungam amin akabagyam, tanumauma akken ka. Agsinatan! Anya? Agyaman nak, barok. Tanaimbaga na kon. Maragsakan ak, angkel. Tama kapag nakamanin. Dakla talaga titulong mo kada kamay. Awanan yaman na, angkel. Isu nga imbagak iti kasinsin mo. Anayunan na ti ibayad na ken ka. Uray saanen, angkel. Saan kan nga agkad-kad. Ayawan gayam. Addan to ti Thanksgiving intong Domingo. Makaumay kayo kadi iti pamilyam. Makaumayak angkel. Ayabam ni Aurora. Diyak may pasigurado ang makaumay, angkel. Apay nga ay. Ada trabaho na. Kasta ka de. Da kamin tulangan kadag iti ubing ti umay, angkel. Bakit? Agim imbitar da angkel iti balayda. Adda trabaho. Kanayon latan nga da trabaho. Kaya't da ka kumamat ang makita dagiti kakabagyak. Awan ti maitad ko kadakwada. Apay ka di akas ti panagsasaom, ha? Binayadan ni uncle ko jay binulod na kwarta. Kat? Anya manan jay intad mo ijay kabatch mo ijay Pilipinas. Anya? Nabasak amin jay chatyo iti Facebook mo. Anya ka? NGO? Aurora. Ay nanauma akon, Henry. Agsin na talangan. Anya? Kumusta kan, Batch? Ayan mo. Adak dito balay. Kita ama. Nagbiti pa nagimbag mo. Batch, agyaman ang ititulong mo Awan anyaman na. Tsaka mo, kasano ka makapagyaman ka, gapo iti kinaimbag mo. Asino kumati ak titinulong, no saan ada tayo? Itilak si tinabayaga panawan, kaya di ka nakalipat, Batch. Si Kalata, jam amok a Henry. Ana pa kumbaba, kinaanos. Alakid di. Agpaimbag ka iti husto, Batch. Oh, Henry. Apay nga adda ka dito'y suli. Mapan ka ijay ayan dagiti kakasensin mo. Ado ti arak ijay. Kaya't ko ti agmay sa angkel. Apay. Adda parekot mo. Ni Aurora. Mayat ti pa nag-swimming dagiti anak mo ijay swimming pool. Mayat kuma no simurot mo't ni Aurora. Gumurgura pa ilang kanyak, angkel. Aging gaita. Huwag nga rod. Anya aya ti rason. Kan gapo apang gurguraan na kan ka. Simple lang nga ba nag-angkel? Responsable kamot nga asawa. Kan ama dagiti anak yo. Di na kaya't atumulong hak, angkel. Day tatipod no. Kasta ka de. Angem, sigud matakas tuyak, idi pailangan. No adda maitulong ko iti panak a tao, talaga tumulong ha. Amok, barok. Amamukan.
Idi pa'y laeng ket kastakan. Ngem dinak maawatan ti asawak, angkal. Wanya, kumusta kayo dita, nading ko? Nasayaat mat manong. Anda kayo ngay. Nasayatak met, ading ko. Ket, kumusta na ng kantatang? Nakaradkad damat lat na manong. Amin kami. Damdamagan nga rod datatang kananang no kaano kayo kanong agbakasyon. Bayan, ibagak day takin ni manang mo. Manong, nadamag mi mataplano kano ni manang Aurora nga agbakasyon. Kasta ka di? Iso at damagak matkan ka no sumurot kan tumat. Ay, no nga min agbakasyon ni manang, tagitimot lang kakabagyan nanto tikad kadwana. Saan kami mat ngamin close ka ni manang Aurora? Tsak man amo no apay. Ala, bayam. Tapag saritaan mi kinimanang mo day taabanag. Happy anniversary, bakit? Idisum di talami saan day ta sabong. Aurora. Di na man arakupan. Ladingitan ka. Ngam agsinatan. Anya? Iyakar kong dagiti gamit ko. Agsinatalaangan. Aurora. Saan kumamata kasta? Ladingitan. Ngam nakapagdesisyon ako. Sa bali ita na balay, ti pagnanaadan ni Aurora, Mr. Lonely. Saan kami ngagsarsarita, gaputa dinak kayat akasarita. Ket ita, pagsinsin nublatan milatan akalangan dagiti anak mi. Awan mabalin ko, no di na kon kayat ti asawak. Tuy pagayam mo, Henry. Pagayam Henry, awan makitak amadi nga aramid mo. Tapno lumamiis ti asawam ken ka. Managtulong ka kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Ngem dayta ti saan akayat ti asawam. Nupay kasta, ituloy mo latta ti nasaya at akababalin mo. Tati Dios, saan amat maturog? Isunto ti mang supapakken ka. Ket sapay ko ma, tamakaamiris ti asawam, ket maurnos yun to, ti relasyon nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nanggigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinged, itinagan a Henry, iti Ontario, Canada. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.